Menta usnam palat sau phongut kinori dokha. Kibadai na motion road block kilawan ban kiu shanong stoin ban shimi kisambai dokha bagatanat fisheries kalpan kre nakamta ban sam syaki katkum ki kerteng kibaladan hakathu baka sarkar kelamang tangapta ka jongki. Haka naga sngi layok bane kren beruba es mauli ubadai naga shnong riang do. Haka baul ong bawat la ka jingrap pisa naga sarkar kolong ka barit henrei kinong shnong kibas ngutanat ban ri dokha ki haban trish tom dalade ban penbit penbiang yaki pung barkijaka ban penroy yaki dokha. Ulang ru balada ki paiba ki trish tom bat kumba ka sarkar kalashim kia udon ka jingkermen bahaki snem banwan ka jela kan omdon kamshu banwan ra dokha nasyabar ka jela. Kamselem bangala setenat nagamentai kani ka banri dokha ingile sna bun tili pung matat kani ka pementang yo eta skim ngin ko fishery te ngila det min snem ban snai ko pung te mentang na yo ni sembai dokha te kalong ke iki besutenat kawi ke kam kalong ngajing sutenat entah dan kini dipung banri dokha kawi do kalong jing mentoy ya kini yo dokha nang yo karit ni penhe yo ban bam yo bandi tak ni don ke jingkermen banong ba hababun kinong sunong menta kemengi baki yo mensim nama ke jing ai mensim kanika departemen yang fishery tinggi babun baki yo pung ya yo skim nang ne ban snapung baneri dokha tilada ka ni ke departemen kenang ai mensim yang wan seluruh kini ri dokha ngatai gue kepor kemudian poi kau urlong kemat pikili bangi ki nong megalia ngila ban dap tan lagi dokha ni ri dokha ni snoba kadai lengba kajing kesan lem dalajong jadi tang na kamenta baka departemen ka ai teng snoba karit mo kajing rap yoki jadi kambun nomar ba ni ya kwa hi dalade nam taban ya snapung bandi dokha kemud ba klade tang jirap kambun ki baya snapung ki pelut kambun nalade rek ndiat ni yo jingrap nah kani ka fishery pat ke jimentoy babun kolong lembaki officer ki ba kiwan ki ai ki jingkai kot ki training ba fair te kani kolong kawe ni ki jingrap nang menta ya kabangin ya bu ikini ki pung dokha